Hei hi All India Radio Mizo ani Chanchinthar here to Silen sang puya Agriculture Minister pusilarin sang achon bule bala into del chu antum bul pui ber pakhatani thu soi Nizan Khan Excise and Narcotics Champhai District Committee tele 8 Assam Rifles strong kop chuan Champhai bul chung te khodaya cheng noi rukle sang rukhu met amphetamine an man Defense Minister Rasnath Singh achon Pakistan ram anglo takin India rama achon sa khotlem jokte an him thule Huno local tura po an him zelangati Hong Kong ramro rel na siam that po talong olo te chuan ramdang atanga thlop na an ngen Agriculture Minister pusilarin sang chuan bule bala in todel chu antum bulpui ber pakhatani thu soi nimina khozol district chunga khosang sang khozol kho hai sial hogle chongklaya tlona he thu hi soin pusilarin sang chuan kun thoktu te tan SEDP kaltangin chaktaka malak tu mani thu soya Hemi tan sarkarin Agriculture Development Board po adin felto a bule bala in todel chu antum berani thu soya kun thoktu te har sana to thin te chok jang khai turin Farmers Crop Insurance kalpui tranani don thu soin abul tan nan thai than so big then khata kalpui phot ani ang atia Minister chon sarkar tharin kun thoktu te tan pension scheme kalpui tum thu soin kum som pare de kum somli in kar ta na ro manri phot ani don thu soya a chortu antam theina turin kumbi thlia po hi hei aya huap zaw dewa kum som nga ral kai to te point an sorbe the dan tur kong zon ne tum ani thu soibok Farmers Pension Scheme atan hen lo ne tu ten poisa thatin cheng som nga panga tanga cheng zani inkar pek angai dona kum somruk an tin thleng an pek chuan kum somruk an tin hnuwa thatin cheng sang thum an dong thei don ani ati Minister hen lo ne tu ten an mamo sang an no thlen te ngai thak sakin heng an dil na te hi atulang zela hangai do pui tur thu soini pusilarin sang chuan ram changkang zela chemical fertilizer manga thai tharte thin trikna alien chho zela chumi thak na tur chuan biofertilizer le tha Mizoram thai chinten angai em tur hetilama mithiam bik tenen siam chona an thok don ni na soya hemeta na malak na tur hian sarkarin cheng viable chekhatle nuai sari ro man to ani atia kun thok tu ten le tha taksatan po la omlo tur an man thei tur an siam chok don ani ati Minister hian nimin ve khan khozol subdivisional agriculture office chuat lo a he huna hian khozol borsap puisian zela DAO pu jorsel thangura baka SDAO pulal charle na le thok dangten alo dong songa Agriculture Minister pusilarin sang he Irrigation and Water Resources Department Chief Engineer pulal ro tluang le Agriculture Department Joint Director pu James Lal siam le na ten an troi om ani Sixer na hlorna hmun Longkrai District Chimthlang lam din hmun chu tun kar sung khan State Vector Borne Disease Control Program mithiam ten an enfia State Vector Borne Disease Control Program hnuaya mithiam rol aizola tanga kalta hian vaseitlang Primary Health Center huam chung din hmun an enfia Sixer rik pai thosi pian cho thena hmun te henglai chengten an tuitlan din hmun tele an khosak phung shrim te ngun takin an zir chianga wantlang hriselna ta na thoktu accredited social health activists asha te komin an malak dan te an soi ho ba ka khotlang hroi tu ten Sixer na ti bo tura malak na kalmek te soi ho win rotna an ne ten soi ho bok heng mithiam rol te hi state entomologist Dr. Lalro Tluanga PSCM consultant Estela Lompui IEC consultant Deborah Lalpui le SPH consultant David Lalmal somate anniya anni hian an thil mule rotna an nei te State Vector Borne Disease Control Program an theru le don ani Mizoram Longkrai District Sixer na tamna ni in kumin January tanga July thleng khan Sixer ve sakni somli pathuman oma State Vector Borne Disease Control Program chon Sixer na ti rem turin mi puitan theito pan chu apoimo thule sarkar malak na troi om thatchu hen ana dona na thil tangkai berani thuan soi Voin hi Presbyterian Koshan no pang Sunday School Department noya Senior Department in Khompui ni ani a bial le Koshan sang Senior Department in Khompui hi manani bial chen khata chon zanin atanga Senior Department in Khompui hi ne tan turanam bok bial Sunday School Committee kut ania wangin bial sang te kalpui da ero adang de ushet loma bial chen khata inti sek anga kalpui ni line chen khata chon speaker te soma into khom anga mangin Koshan tin ten ti turbi kanin sema speaker nei lem lova into khom anga mangpo anom thin bok kumsangkat ko somli pasiri Sunday School Committee chuan nula le tlangwal Sunday School Paul Zirlai Shan nei rotna ha alading zela zoin langai tu se ti ani tin rela ti chuan Senior Department hi kumsangkat ko somnga pali tangkhan ne tan aloni ta a kumsang ni som poriat sinot in khom report alan danin Mizo Sunday School Union MSSU noya hian Senior Department Zirlai sing ni sang ko zeli somko pali le zirti tu sangi zasiri somli period an om ani Health Minister Dr. Althang le na chuan hrisel na le kongsang sanga marsak state chandrola poimo zia soin
Mizoram in Shisel Shazok and Zel Tena Tura Malana Tur Trul Poimo Shang Shang Tetsu Union Health Minister Dr. Harshvardhan Nena Athen. Dr. Althang Nena he member ni Angin Nimin Khan Regional Institute of Medical Science RIMS Board of Governors meeting RIMS Imifalanea Telin he RIMS Board of Governors in Mukom Nahi Board President Union Health Minister Nibok Dr. Harshvardhan Chon Kai Shoin Board Vice President Manipur Chief Minister Nibok Te Union Health Secretary Priti Sudan member Engamozat and Telani Manipur Mizo Pol Shang Shang YMA MZP Mizo Literature Society te in Kai Khom na Mizo People Convention ne Manipur Group YMA Troy to Tenen Po Lamka anin Koma Manipur Mizo ten Anmamo Telo Tenzu Ngai Thak Sakin Atulang Zela Boze Tum Thushila Zofa te hi Mun Shang Shanga Dharma Sela Zona Thang in hi about Helova Antin Nungpo Ain Nairenga Rore Lamun Kata in Suikom Hun hi Anga Lel Leani Atia Mandewa Tribal Martar Ralnam Cheng Sin Katatlan Bokani Dr. Althang le na hian zir Tomni Khan Tata Medical Center Newtown Kolkata le Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences Mukundaba Kolkata te tloa Tata Medical Science ho tu tenen hian sarkar ne na thohuna an chung chang te soin heng hospital a hin Mizo nurse engomozat an thokme kan te minister hi ano shilani Tata Medical Center hi can survey tam tak ten an pana Tagore Hospital hi kal thak ne le thin na en kolna mun pu ni a Mizo tam tak nan pan mek ani Tripura Relief Camp Rukabru Omte Mizoram Shoikir na October ni khata tanga thok turin ro man kal pui zelani Home Department tanga thudon danin bru lak le tur dei mamit kolosibe longlei district amite anniya Mamit district le tur an tamber ba ka relief camp tanga Mizorama anron luna masaber tur hi Mamit district ani wangin district ne tu te hi boy ber tur anniya anlo kir huna lo dong song tur hian Mamit Tripura indrinala ya ro man na siam chho me kani Relief camp Mizoram Bru Displaced People's Forum Shoi to the Chuam and me ten hena hian tun hi shoi kir tuma be nan nungber ani to tur thuan shilnin an soya suti line an lo kir vek don empty an soi the relo ni in an soi Nizan Khan Excise and Narcotics Champai District ami tele 8 Assam Rifles Strong Captain Champai Bull Chung de Khodaya Cheng Noi Rukle Sang Rukhu methamphetamine and man Champai kan correspondent lalhupe soidanin Champai tanga aizol pan nakong Champai tanga kilometer sari vela hla chung te khodaya hian methamphetamine mum sangli somli an mana he thilman chungchang a hian Arif Udin kumsom thum poruk Pathar Kandi Karimganj District Assam le Farik Udin kumsom ni pasari Karimganj District Assam ba ka Kabir Udin kumsom ni poruk Pathar Kandi Karimganj District Assam niya in chal tachuman an niya Metman hi tol chung shalna reta mum kha cheng za somnga ani an miman te hi Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act manga thu boy rip tak siam sakan ni a Vain Khan ko ta shoi ni in ko chon ni som pali chung judicial custody om turin thu pe ka siama Champhai District Jail a dalu ngalan ni Chanchinthar All India Radio aizol tanga pon ani Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan ram anglo takin India rama chuan sa khotlem jok te chu an him thu soin hun lo local tura po an him zelangati Pustinga chuan ramin zelena ne hnuwa sa khote naw jok zui tu te hi ram chung an pung na sa hle tia hetil han Pakistan a chuan Sikh Buddhist le sa khodang ten mishing dingna chanvo paljut sakna an tok na sa hle atia India sipai za somni pani ramta na martar chung te ne na shereng na hun nimina Gujarat Surata bot sa he thu hi sen pusinga chuan Pakistan in free figure chen ati top thoi trula tia ma alak thoi lo chuan an ram in tender tur adang zo lo wang ati bok Pusinga chuan Pakistan vaulokin an mi ten line of control pela India rama anolu droni chuan India sipai ten an le tir to lawang atia tun hnai India sarkar in Jammu and Kashmir hungbik na dan article zathum samsari na anu kirpo Pakistan chu nangai theilova UN a azol ko hial ni na soya khovel ramten Pakistan thu soi ero an pom sak dulo thung atibok Hong Kong a ramro rel na siam that phu talung olo te chu Vain Khan British Consulate kota pung khomin an rama mi puiro rel na om nge thena turin ramdang atanga thop na an ngen Hong Kong hi Chinese noya semi autonomous territory na oma mi puiro rel na pum hlum nge tin thangmoza dung alo na lan tir ni to a Vaina mi puikal khom te hian British nampon zarvain UK chu Hong Kong chanhim turin awa kumsa ka somko pasria China kota British sarkar na than tuma indem na anga Hong Kong khopuin mania in rebel tura thuni na ani nge yan phut ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Agriculture Minister Pusilarin Sang chuan bule balen to del chon tumbul pui ber pakhatani thu soi Nizan Khan Excise and Narcotics Champhai District Committee 8 Assam Rifles Strong Captain Champhai bul chung te khodaya cheng no rugle sang rukhu methamphetamine an man Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan ram anglo takin India rama chuan sa khotlem jok te an him thu soin hun no local tura po an him zelangati
Hong Kong ram ro rel na siam that phu talung olo te chuan ram danga tanga thlop na an ngen chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani